Ka lempung ilekai football ha umsning kabla tip kum ka match perangkap Arjar Arpsan kabla peniat da ka seng KSU umsning circle mentang sengi ka lai trek uyayong Arjar Arpsan kala poino isya ka jingpen ha perda lene ka jingpen kutno ha ka ba ka jing ilekai final jong ne tournament lai ilekai ha pedang ka Sumer FC persya ya ka Lamare SC kemendan kala dap ismam da ki pai ba nong pekai bat kala pensyong shit ya kini jing ikon bani kini ya kanam ladu Kajing ikon kalalong ka bajuat bah, bat kalayo bantap marsikol, Henry hak bukut jong kajing ilekai, lahapan penlong da kajing shoot tiebreaker. Ha kajing shoot tiebreaker pan, ka Lamare SC kala penrem no ya ka Sumer FC. Ha kini kasi penkut ya kini ke lempung, lawan poi ubah Hamlet Sondoling, ubah nong yelam barim jong seng KSU, bat ubah menta udi presiden jong ka Meghalaya Football Association. Ha kajing dan lang jong samla Lambok Starwell Marngar, ubah presiden jong ka KSU sengkemi, ubah Ransom Sutengah ubah co-chairman jong ka MIDC, ubah Rocky Kela ubah chairman jong ka Umsning Town Dorbar, usamla Ferdinand Karkamni ubah presiden ka seng na North Khasils District Unit, usamla Lester Nongbet ubah presiden ka KSU Umsning Circle, kinong ilam shenong, kinong ilam ka seng, lembat kiwe-kiwe.
sama puli. Ngai kublai bakal syengkiaru. Hagabadai berpeluang yang di football, kemudian ke thong, bermission, berat di thong, yang drugs, hagi garibi kecuali. Ngakuar berai kublai pi kipai ba nom senong jadi kesenong. Tam ya kathain riboy hi brok away. Kene kathain jong pi, tora ka nam ka burom, ya ka jalan megalia hagabadai bat kecil lagai football. Kanong jeri sekali school, talang kalado. Haka seperti kau jangka 15 bakum jo ka mainkan Christian High School kalau ka result hagdai bat ka international seperti kau kini ki school na kathan jongpi kiolan ra burom ya ka jai beriu bat ka jela bila hibrokawai hagdai bat ka jingila kai football ya ka so balengba kini kalempung na kini ka dong kathan kirang mi bon ki pangyar ki bertibet ki bani kemar ya kejela haki level ki boper pi ki bai ba bilang serong hang ni dei tama ki ni ki ojim betul ki player ngai kerma ma kwa panang kawai dei ma pi ki bai ba blara ikanam ko burom jong ka jela megalia hak bedei bar ka football ka Asian Football Confederation lari KFC Barca All India Football Federation to EFC Football jogi ba jogi salam begia jogi hadu makala ban mara berpeluang yagi artli ki international match hangtai poslong ka buram kedai jogi ba ke be yagi football hakeleng ki don kisdong jong kedai kejala be kejuni bagi comments kem berajik tersan jong ba kinang ni so ki player jogi bandi cuman yak jadi baro kowe Bersuara dengan song, kumbang dia, baru kita lagi berpau di berkam, jong mereka senang jadi yang mereka madam. Henry, ngali beriu bangai ikan umrim, kaki siu kesiukai, bamdai melihat kanya, bamdai melihat tertien, Henry debeleru dakam. Ngali kepor kampung kumlu, Henry ni persang kepala. Banterlong yang dekat jilmu jongpi nama GI yang kesenang muslim isama marjan yang kesenang tiba I yang football kumta nak yang jiru kepala ni persang banderlang berpi sports club bertumju berkesonghi baru kuwei sahabat song ai bukan kecil persang jangka KCOC circle menerai dekat kubur hakaleng kalau kemisian sebagai jongpi melek yang saya malong berkentu kerpam ya ki long dia ni ya ki have ki pra pusat ni balong kamlong berkam ya drugs namar udai ni unang penjot ya ka jingim bani udai unang penjot ya ka jai berhi jui hi bro ko wei today sibon musin circle nam ka kare jishim pia ka jongpi play go to ka champi ko kesu ko musin circle hi baro ko wei Cuban ban snap ai cingkeren ni kwa ban sakhi ya jing le kai madam shim shibun ni kapor ada ngai ya katong banagong bagom sing circle kapelong ni kalempung kadon ya kata ka kubur bani kon persya antar jing sniu ya persang ya penjot kamtam banyalam bakla ya ke belang salam kabolom ka jing sir ka jing ma ya kari bat ka jaj pendeu brokowai ngasnoba kani di ka kubur bat kadi kapur ban ai kakti kamon kakti kadiang jongi bai puai nok sunong angidan ya kom kata kalenti ya kum tak katong nganek perintang tak kabur perintang tak ikhtiar mengelak berikon persak berpenduk jaju jrok kalau persang dan penjot penpra panyam yang kibun kilong yang kepo jong beri nyok terap naik bakum kini kelempung kadai kisibenta hakbangila aruban saki ya kasab kapong katalen jongki kun samla ipeni jong ka jingla jongki kamtam ya kata kasab kemaki idon bat ngairu kani kelempung ada sebentar ban kentio ikut sama ibran ni kata kasap kapong hak football hak gila bandra vaksin ke sini omtang ya ka buram cukup sing circle daptan ya senang muslim hadai ya kari bat kejat pendeu brokoi enam keren sibun kami batairu kai ke football hari nganget saudong sokun juli kemadan ide ki paiba akibat saki ya kita ki armor players ki banyak kon pomadan bepong rekat pekajisi hari akwa belong tanggawai ipiki pari ki parodosnam ide ki nam saki agade kalempong andai hakju gopor ide ro ki players jogo jaj bendeu mengira ya kaban berkentiu kamtam
Bengila arban kersang kamtam bengila arban yada yakni geri biye jongi nak beta kacimha kacingki rat kamtam kacing soskem kipaya joka akar khu gedo ay kumseng circle benang la sakmat punya di program beper kamtam berkentiu ke belang salang berkentiu ke samla pune berkentiu ke samla dan sap bernech kam dacing terlang jadi pajba di pari pulau senam kanuro batong bingga belle kalau nam ta kacing toy kacing ku jongari berkecak bendur koi Kanyai baka pisa ka ba mi nakani ka tournament ela ban thiet e ka ambulance ka ban ai hi ka chakri ya phi hi ki pa ba ka dong ka thai ding sni tang ri ni gi kin tin priang so bha ya phi baro iwe hamne Nakaliang jongi kaum sing taunan ba rengkat bat in riu telik snong rengkat bat sing sport and cultural club ila buka pil na kawi kapor sa kawi kapor kajikulan jong kiro kawan to sito herai ke ega daw pelong ban la sipo telik isnem la katsan telik isnem misulong spa kumne klem da isu ya kasdang gakut herai ga sosi bantep bakwa bani tu epi di ba bagi don bat kijaka la ne kisnong kiba piatip hingan amkwa banjer kateng balada dontan ke cakal jom kiba he bahan yor ke stadium yo ki kedua yo ke galeri ke papiang ban hangi bobdan ki cakal kiba he bahan pan nyim yo ai tega trai iba hamlet ditip hi kata te hangno la ai ka galeri hangne po ribo jami te deng mata kata hukum chairman ngaun mentah ngapir sepi besar presiden kade ka sakhi yapi bapin sabha dalong kat pala gariboi pilati bhi baksantar jo gariboi kade counseling ya kaba baro kinong pe kai saudang jo besom sing jongi gi bha ya football pin sakhi mentah kasni ya kajing pen kreru kini kena samla kat hadu kati kasih dalam kasih kebaik internet nam tak jumpa krek lagi syakani ke panel. Tekum nomai lam jaga sedang ngara kerpat jur, bat ngara kerpat ru, ya gitu ginong syong namar ba ngasai wan ba ya kani football regularly ngasai snow batenteng hak jipperta syakadiang kita berahap kita kisejo syakaman kita berahap kisejo semua mentah kasih dah syong jai yo bakla syong sibir jadi habis tu kisi jompi nomor play nomor council town dorbar jongi ka duk para mengimpak yo ya ke galeri ke babian ikerman bat ngidon ke jingerman balik se uni usnam arhajar arpusan kala panuan ke jimentoy ya ka umsing town dorbar jongi lengkat bat kini kun samla jongga stone jongi ibahapo Kamsing Tangbar jangka Unsmith Sport and Cultural Club. Nakaliang jongi ka club. Ngidon sibon ki eke bengi kwa aban penpau. Ahmad ka burom ka jongpi. Yak jing ki bangi ngidon. Akabay day bat kane manam football ka jongi. Bat na pertip ipi ba kane maran boro. Agamiran ka jongi boro ki penon kamlut. Nado ki school ki penong sport school hakane kamadan. Di Sports Club Repair Kariboy District Association Iriu Shimet bertunjuk nak liang ke Sports Sportman juga Kariboy District di penelong ni ke Sport Club hakane kemadan ke bagiok bensaki mentah kesini. Iku aman itu ilpi pengilayo yang kena kejaga naru senam arhajar iwe kumba hakar ekar ayai. Dan kejing ain soba daiba nelang lendok. Hakaba kanong idap di sokuan ke bakrau. Habang liyo ya kali jaka mensnaya kamadani lekai. Banadu te usnam ni na kali ang klub nila persang pun kilat lenti. Bankerpat ya kesorgar ke jungi bahkan irap ban ajing rap skim haka bansna ya kamadani lekai stadium. Kini kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau
lani pra lain nyo ar nyo sawar ndru nyo. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai ndru iwe ar nyo lai.